mi programa ki ehem farataga khilafa bohiya wa kame nen ailataga khasa kurevigen hinge programe ailataka iskandin namwes waki waki farudun nabes apply kurevena aidi bohiya wa kan khasa wani gbc taka goti gedoru demand ufedige miennani ailataga teren darin member fang adi enumwes tima balanje farataka rakkaatirikan hoda dinumuge teren mujtamaiga emma bod rakkaatirikamaka hamajuhme beenum wani em mujtamai binafawa ailataka miedu mihulwaleveni fanarahas gocha hangas nosteka fleta mang Allah wagfulak algodome midawru terega gotta di registry hadadi imwaki koddi goti hawal qurana algodmen iulankura hangas nosteka fleta ki mihatana finance yagin wefawa unit to gadadu dias ashegge fahun evve sarukaraka e sarukarakum feshi project nimma fleta mihum veddi fennuwe iradu kuravia misarukarun ekan badal quran algodmen amazaki mi furia fleta kaves masekketta nimma mihunna dirole or kurun sarkaruge bohiyawa kan emmenna siyasat aili bohiya kan program deshin dukura fleta edi application hushelumuge sungadiyaki 17 april 2026 wa hukurdo gare Davis kade fansas noe adi gochen edi application hushelumuge sungadiyaki 4 march 2026 wa budaduwas gocha fletan edi application hushalani ministry ge hiyawahi portal medveriko miedu mi launch kurave portal un komme befulaka bes e befulage verified e-pass account un login kuravum benum fulwa scheme ikhtiyar kurun fursat libigen dan ei bima flat scheme adi ege iturum vesh fehmale note hiya scheme flat libena kama liun hawal ko henna flat hawal nukra farattaka panel fawa option e mi category algorithm working himana fa mevani efarattaka khas usulakun amal kurma sarkarun kandala fawati komme farataka ves portal la e-pass wade scheme sharatu hamaveto belen enkamun ministry edeni sharatu hamwa farattakun ekani form submit kuruma ei mige kurimes algonun iulankofa usul taka eggota e usul tage tereg himene sharuta furihama faratta portal lu malumat furwairu komme befula ves yagin kurawam vi devwa malumat ki sahha malumat ekkaman hedu application process furihamawani apply kurwa faratun malumat furiham kurwa ikuraruga soiko submit kurebumu application submit submit ikamuge liun email adi message un libene miliumuga applicant libunu point ge adadu tafsil simini fawan fs application cancel kurum fursat algon nuden ennaves application na ekko submit kurumuge kurin draft stage ga form behetten emme boda samalkan demvi form furihamaya fura dekun taka ekko submit kuruma avaha submit kurumakun avaha form hushelumakun liben itur faida nonnan algon edeni avaha form furumge badaluga form beenuma malumat furihamaya sahha ko document taka ekko submit kurum application hushelumuge fursat emme fahuwaguta hame komme farataka bes hulu alifawan